بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عليه وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قد تفرقنا واجتمعنا خير التدبانة خير الولد الجانة إسنيس قاديوتنا مادة الرجالة كلامة مادة تفسيرة شاغل الرلة جرانو هجي بتنيا تنيل شاغل ما جرانو سلاني بين إسني وجد في أنيس إسني وجد نرماد جيتين الدو هوا تره كلمة قرآن أفان كنيا دي بفتنيه كا يرودا شيني خنيا شامد أب جسم كرايسو جنبچو قدودان ندقياما تره أكاسم أماس يرو سفينة واي أحكاما برچو داف asitti Sheikh Jamaaleedhaan kan gaggeeffamu hordofaatiin ture hedduun gammadaa ture arraas gaasiiraa teenyaan walitti dachaane alhamdulillah yaannu halaqaa ilmi irraa akkana barbaanna laaf gaaf tokko walloo dheyne walloo khamisee asumaan daawwattoonni illeen akka hubatu walloo khamisee dheyne waa lama waan ajaa'ibaatiin achitti arge jechuudha. waan namni hundillee hubachuu danda'u barbaachu gaafa walloo khamisee dheyne san waa lamaan arge takka majlisuma tokkotti sheekottiin sadii afur qaraasifti subiirraa bihee hanga sa'aa takka sheeka tokko qaraasisa darasaan takkuma sheekni sanni deema sa'aa takkarraa hanga sa'aa sadii sheekha tokko qaraasisa inninis ka'ee deema kama darasaa jechuun akka jaamiyaa sa'aa sanirraa ammaa silaa hanga sa'aa jaha sheekha tokko qaraasisa achi booda zuuriirraa ilaa hanga asriidhaa boqonnaadha asriirraa hanga magriibaa hedduu tokko qaraasisa magriibarraa hanga ishaa'idhaa tokko qaraasisa majlisuma tokkotti fanni jechuudha. Sheekni hadiisa qaraayise fiqiin qaraayisu. Sheekni fiqii qaraayise aqiidaan qaraayisu. Sheekni aqiidaa qaraayise nahawiin qaraayisu. Sheekni nahawii qaraayise sarfiin qaraayisu. Isinii galee namni hundi fildii eebbifamuunii fi osuma waa hunda beeku waan irra isaa gaduu qaba jechuudha. Tan itti gartee laal fardaa tadaakuu danda'u san fudhateeti deemaa waan kana keessa wanni jiru khabiirummaan ni dhabamti walii hinaafuun ni dhabamti walirratti ganda keessa anaa turra beekadhaan kaan turra beekadhaan dargaa walirra jaarrachuun ni hafti. Bar namni kun kallattiidhaan naarra beekan jiru dubbuma cinaa deddeemee toba waan ifeefuu numa jaa dargaan dhagee toba takka tasheeka keenyaan geessu jaawulii namuu darga qabaa mire. Walii namni hundi wal jaalataa ganda adda babaasuun hin jiru walirra dalaguun hin jiru walumaan dalagan malee wal nyaachuun hin jiru wajji nyaatan malee takkataniin arke tanaa taa akka jaa waa lamaan arkeen jeebeeka wanni lammaffaadhaa sheeka akaakoonsaa kitaaba kaayee matnii san kaayee abbaan isaa shariirra kaayee inni immoo تغرير الركاين أرك أبو صديق خطابة خطاب ننقر عيوزن أصلي سا أها غوزا كاي أبان إسا شرير الركاي إنن استغرير الركاي قال جدي جا أخاكم كي يكنا جيجيه بي بكسان الرتمو أبان كي يكنا جيجيه أنمو أسد تقول تقنان جاجيه ilmiin akkaabe walloo duraanis dhufte ilmiin akka achitti hafte qaceelloon naagalte jechuudha. Maaliif as fuudhanii kitaaba bakka kalaas nama biraa hanga yoonii fi bakka muhaadaraa dhaqanillee akkasitti yeroo kaan hafuuruma baafatanii yeroo ma'iif ol ka'usan ijaa dubbisee akka
مادتنا التي بدأناها تنجل قمنا قامومات واستطاع عمله أمكم عربا فردورا خنة عندما كازن كيسا يعني بويا ساني وجنين بونيه قودة ساني جمّچو قودة وجنين فرنة وجنين نتمانو لكوينه خبر نامي دكتور إسن كيسا كنيجي هجومه جبانه عوضة جراتشو إفا غرمله يرودا أسكيسا جروبا نوتي غندومسون جرا أكاسمامي أكاسب سينا وجاني درسي ساقل قرانيت دامنه أرى درسي خرنفا درسي خرنفا گنجو أكا خطاب الرجل تيمي أكا قرائسو تينيات تمالي كتاب ندرسي دي دمي في جهاب فاد أرى معرف قلقلة تقود درسي لما فا درسي سدفا وان قرانو في أكا زتيغا إفدورت ديمو دن دينجان سننجا كويا دبر أبوغا جرّي كار ركھتے صحابونني ni hijraallee ni bahanii eega hijraa bahan boodaga bilbilleen jiru feesbuukni ka'ammaan jiru oduun dharaatti dhayite bar qureeshiin islaamoyte jeniini biitti nagaya taate marra asteeysan jeniini ni galanii yeroo galan dubbii waa akkasii miti ibiddi kuma duraa daran balbaluudha jira khayaa'iidhaati ammoo akkasuma wajjiniinuu nama lama jajjabaadhaa islaamaaweeti akkasiga seenaa jara lamaan Hamzaa fi Umar sana haasawinee achirra dhaabe akkasimi arrammoo addarsu saadisu wal-ishiruuna barnoonni 26 حصار النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ما كبي نبي الرخايم تفي وأهل بيته تورث الرخايم تبرچو يانا حصار النبي صلى الله عليه وسلم ما كبي نبي الرخايم تفي وقبي جانسن كابو تنانو غريدتي هداميتي دابو جانتن خنينانو غريدتي علميسو جانسن مال جنين نمن دبسنا جنين سن akabaan walii galaatis kun qoqqobbii ja'a kun maaqabii ja'a eega حصار النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربيته في وآل بيته والرسان الرماكبي وقبي خاو ويسنبرنا جچو لما رات قريش يرو قريشين غرته انتشار الإسلام إسلام ما ببلتو في القبائل gosoowwan keessa gosa Qureeshii keessa akka ibidda waan goggogaa seene ka citaa goggogaa seene ka akkasi fiigutti lakkuma isaan dhawaniin kuni fi ibidda tokko dhoyte bir qaanqennuma facaatii mire lakkuma masbaara dhawanii gaduma jabaatu lakkuma ibiddani dhaamsina janii dhawaniin numa ballatu waan heelaa ja'an waan toftaa ja'an fixatan umuratan akkasi wajjin islaamummaan numa fiiti osoma si iyyam kun achinni baati yeroo qureeshiin tana garte عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم فديد فمل نبي نجيب نجني مرة تران بيخي غوسوان صداتني غوسا وربني مطلب تنافي وربني هاشم كان صداتني تي خيستو جارسيغا أبي طالب كان الدرور أبتش جرين نمره كان صداتني في الرأي ويا دا ون سمير أبوي دجين ددمني ون بيت سنة عرفتو جنين النبي دي مرتان يروغا نبي دي مرتان أبي طالب دقيتما أكما ماندورة دبنت غوزا وليان مانا سادت مسلمهم وكافرهم ون شاني وربني مطلب ته ون فونتو فوني ديغا جينا مغا ني خا تبيغ اسلام ما وغباره فونتو فوني ديغا جيلا يوني في نما دوران الا نغلته ملي جيمكا يوديك الا خنيته ملي حلال كن وني المان عبد المطلب وني شني مطلب غلط
Abdul Muttalibitti. Abdul Muttalib ka Haashim wanni shanyii Haashimit galtu ilmaan adiirran keenyaatis koottaa jeebaa walitti qabee marii geesse. Uummanni kun mucaa obboleessa kiyyaa ni dhimnaa jedhan gorsa walaloo gaa kitaabni seenaadhaan hima. Kuma dheengadde dubbannatti walaloo meeqatan isaan kakaaftu. Gurra keessanii dhabaa teessaniif dhabaa jeeqa. Gaafa arra isa ajjeesan baruus kaanit dabran arabni maal isiniin jaa'isin isin namaayi waan fadhetti yaa amanuu amantii fadhee isaa qabaatu bishaan addanuun dhiqan sibiilli addanuun muru jeen qaboonni ni sabaan beeku ka ammoo marii dhufuuti dee Abuu Lahab irraa ari'an yeroo dhaqee isa haa qabnu haa jaan inni keessa dhaqee ammaa zaayi isa kana dhiiftaniiti isin ka aadaa abbootii teenyaa jijjiire kan ganda adda facaasuudha jiru isa dhiiftaniiti ummata loltanii jaan akkasii isa firra ari'anii inni kuteeti Abuu Jaalfaa bira dhaqee kunoo gaa Abuu Xaalib keenya ganda walitti qabee isinirra mareessu jira jaan fitinaa tanaan dhaabbatee jirni barogguuniif akkana gartee tabbat yada Abii Lahabiin sun qalbiin jetta bar kanuma tabbat yada Abii Lahabiin watabban jettu bar akkasii mire akka waan laal akkasitti atuu akkasitti gadha'uu jirtuutti laal watabba jettee akkasitti gaggeessaa bar hogguusi akkasitti beekte jechuudha waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala Abuu Lahab halaaqni isaa eegatti maxxane irraa illee buu halaaqni isaa wajjuman dhabamni isaa dhabamu moonni je ufsaniif jechuudha. Akkasii gaa gandi walii kakatanii sharxii walii seenanii hin tuqamu janii itti yaan. Akkasii Qureeshiin marii goote walii dubbiin jabaatte. Ganduma kana waliin maaqabii har'a keenyu khalaas. Hono ثانيا لما فان فحصرته ما كبير رخيسه وأهل بيته إسافي والرسا جوجو والرسانيتس في الشعب جند أبي طالب كيزتي أما قوما كرهت الشعب أبي طالب جنيه خباك كنا جرتلا هنو جند جابس ما كبين يرو الرخايم جندي همي ولد اتم بيتنا irraan bitina ittiin gurgurina ittiin irraan fuulina waa takka jaaniif godhan san gandi sun akkana kophaa ganda mana nabiin sallallahu alaihi wasallam itti dhalate san duubatti sheebii Abii Xaalib jee jira jechuudha. Faasaratuu waala beektii isaa fi warra isaaniitis maaqabii irra keeyseyaa walitti qabdeeti bakka takkatti asiin sossooyi naannoo keessan bobba'ii naannoo keessan galinaa janiin. Kamanachi qabuusa siggale kamanachi qabuus siggale hanga walitti qabaniiti akkachi keessan baane fi shi'ibi Abii Xaalibin ganda Abii Xaalib tokko keessatti wamanacuu anhumul arzaaqa ja soorri tokkotti dhaquu dhoorkan dhiyaanni tokkotti dhaquu dhoorkan naggaadiyyooniif akka dhufte ganda saniin achi deemuu warra waardiyaa taa'ee irraa qaqqabuu jiru. إسان أزديماني غرغر بيتاچون دنديان واتفقوا وليف قلن جابر على الله يقبلوا لهم صلحا أبدا على الله يقبلوا لهم إسان الرافور ربو إسان الراكبلوا ربو رته صلحا جچون غرتيغا خنو حركا خنو صلحا جچون غرتيغا يفتمو غرتيغا خنو ددا nuti dubbii tana nurraa fitaa jechuu isaanii kan qeeballe illaa idaa aslamuun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lilqatli yoonii fi nabii ajjeechaadhaaf nuu hannan malee kalas ulaagaan isaan itti biyyatti idaaman ulaagaan isaan itti maaqabiin tun irratti kaatu kalas isa isinii kannine nagee nu godhamti maaqabiin irraa kaasa isa jeefadhaa yoo je'an malee waan biraa takka kan qeeballe jechuurra walii galan jechuudha. وكتبوا ما اتفقوا عليه في صحيفة
وكتبوني بريسا ما اتفقوا عليه إيه وان الرولي قال انسان بريسا في صحيفة ورقاتك خيزة فريسا بريسا قافسي نبي صلى الله عليه وسلم إساب بريسا يبقوني في دقي يا رب هركسا سلام شيء زيت تقدت وقو ورقا قتبه بود هركس قسم الله شيء أكسي وجني نماز ابن بين إنسان أكسي قا ورقا إيسا خاين قا وانجا تو أنتا تفرب بيچة دلغني میرے وانتن سيدي گلے بکاج أكا يادا زاري دي تبر قريشين کا نمنے کن آدھا اببا خینیارانو گرگلچے وان نو تربیتین دینو خا آو تینیا خا وارانو تی گبر ما خینیانو دورکے جانی دی میرے سنیفو وار رب بکر ربین جالتو تیانو جباتو جانی دی اللہ کو آئیسی فنسن فی الکعبتی کعبا خیسا گیسن اکسی فنسن کعبا ونی گیسن گالال یرو سنیتی مسارا اکا گیسو راتی کعبا سکن کبجن مرين ثاني بر يرو نبي رت مريادان كنا صلى الله عليه وسلم كي كعبات ديتي بر برخارت بر باناتي اقرب بين نوتم سوق اكل وان نوتيون نوتنا هي ربي نتنوق ابو غرتي جاني بر دعاي غلاني خا برخالاتي دين وي برخا وزاتي وي برخا مناتي تين جني خا هي برخا بيتي تناتي جري خاو وي زيما akkasi bar du'aidhaan eegalaniiti bar haasoyni keenyaa bakka ka'abaatiin malee nuun ta'u jeniiti ka'abaa biratti haasawaniir yoo nama gadiiti warra seenaan beeneeti warruma gartee kaafira tokko ka'abaa tanaa hun jaalanne ka'abaa tanaa hun feene tokkoof ta'anii bar akkasitti hubachuu qabda Qureeshii yeroo san maalummaan siidhaa maali وكتبوا ما اتفقوا عليه وان الرولي قال انسان بريسا في صحيفة ورقاتك خيس بريسا علقوها ورقاسا فنسا في الكعبة كعبة خيس فنسا وكان ذلك في السنة السابعة من النبوة وكان ذلك سينان تنتات نراوتمته في السنة السابعة برغرتي تربب فادا خيزتي اگرتي غاغنو من النبوة نبي مرة ايغا نبي نرغمي صلى الله عليه وسلم برا تربب فادا تخاني تراوتمتي اما برا تربب فاگيني كسب وغبادا اما مو سينا والدور دبرسي تنسلا اسك كتبو ابو بودر رختبي وني خطاب قراو غاري دا تبسون غاري من مانجاني فتنافلا فدرسين أمتي أنتو زون سلا دورته وقتي وأم براشاني جناي مراتين ما برا تربة قرانة ميره وأم براشاني جناي مراتين كن ما برا تربة فاداتي يجي هاي ما جافي تناغو نوغا أسئلة متى عزمت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قريش النبي الجيز الرقافا مرت لما رأت انتشار الإسلام في القبائل جاغا لما رأت انتشار القبائل في انتشار الإسلام في القبائل إسلام من ببلتشو جنده خيسة ببلتشو قوني في أركان أجيزو ويارة جاني مرادن مالف غا خدتاني ترى دكاتي تيني قبري ترى دكاتي قبر راجعاني ترى دكاها قرآن مخانا خبيرات الرئيس جيري جاني هاي ترى دكا آنگو برباد دا جاني فورا برباد دا جاني مالك برباد دا جاني هم بيخان کا فتاتني میرے رساس اے خبر فتاتني مي اما ولي اجچا بها نايا ما عملت فيه مال دليدي دوب قريشين فحصرته واهل بيته خلاص ما كبير رخيس على اي شيء اتفقوا مال الرولي قالن على قتل النبي صلى الله عليه وسلم نبي الجيزرت أتشيبو دماس ما كبي الرخاء الرد هل كتبوا بذلك عهد وانسا بريساني نعم بريسان في أي سنة كان ذلك برغمي برا تربة فاداتي الخلاصة متى دبين وليقلا لما انتشر الإسلام إسلام من ببلنان حسرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم قريش النبي دافي
وآله والرسانيتي في وصحبه صحابه سا أكزمت أماس وآله قلنا مسلمهم وكافرهم ما عدا أبو لهب وأنا أبو لهب في والرسان تهن ككافرات ومسلمات ولين خون حميجا فصون في نتجرو أكمل نمني خير ندو أدافي أماس أكمل تجارة سكان بوتش بنا أدافي أبي طالب بانني أكذا تشوف سرنا في الجنين كونس خون أمو إيمان ساني تبو رفع وجسين يجو في الشعب مكة وهي شعب أبي طالب عند مكة عند أبي طالب سن ومنعوا عنهم الأرزاق 3 سنوات برسدي أيام كبيرة كسر برسدي رتورته ولي برخود أنجز جمّا واتفقوا على قتله أجيسو سار ولي قالني يو أجيس شراب نوخن نملة واتكرّنك إبلو جانجو مال في مال تو كنا كيسة تلاقيه غيّا ما كبين الرابوكاتو بكسان التياسا وداتين الدرس السابع والعشرون برنوني ديدمي في تربة فادا هجرة الحبشة الثانية نانغا هجرة حبشة دا تلم فادا تيجو غودان حبشة دا خلم فادا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم وقومه الشعب جلال eega nabiinii fi ummanni isaanii gamaa qabii jala seenanii ganda abii xaalib galan amara jamii almuslimiina bilhijrati ila alhabasha akkasin muslimtoota hundaa'u kara habashaadhaa godaanuudhatti ajajee ja'a hal haadaa sahiih jennaan amma akka jee gartee kitaabni dura hijiraan lammaffaadhaa waan ni boodaa jechuusaati eega maa qabiin irra kaayamte kasii bire khaxaadhaa jennaan kitaabni seenaadhaa akkasin jedhu jennaan jechuudha kasi qabattan amma laala akkanni jee بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم ايغا نبي سينه وقومه والرسانيتيس الشعب كند ورابي طالب سن غلساسن نانا وابي طالب تيغيسا ولك بمبودا امر جميع المسلمين شوف مسلم توتا توججه بالهجرة الى الحبشة خراب شادا غدان ودت اججه أكنن جنوني يجو أكنن بعد عودة المسلمين المهاجرين الأولى من الحبشة إلى مكة إيجا مسلمون درا هجرة بيسان مكة حبشة را خرا مكة ديبي أمبودة واشتد أذى قريش ركون قريش را إيجا جبات بالنبي وآله وصحبه صحابوتا في نبي دتيغا جبات بودا في تلك السنة نفسها برمسان كيسا أمر جميع المسلمين شوف مسلم توتاتو أججي بالهجرة إلى الحبشة خرايب حبشة بهورت أججي جنان جيجو أكاسب بكبو فتن سنغالي مكان جي أفان مكان جانك بطانو بفتن إيغا مسلمون ne warri gartee habashaarraa karaa makkaa deebi'e booda rakkoon jabaannaan jechuudhaan dacha'anii mire amatuma san keessa isin eega dhuftan rabbiin khayrumaafuu isin fidee jara kanaas fuudhaaf irraa dacha'a jeeni warri biraa ka duraan jiraan bahin illee wajjin iyyaanii jechuudha malee maaqabiin isaan booda fahaajara 73 rajulan وإحدى عشرة امرأة أكزت ترى الراغو داني نما ديرة ترباتا ميسديه في دبرتو تقود تقوتو قداني جرة ترى بوداتا هنا ابن بنبني يرون زبانا درقابي اخي ترباتا ميسدي كوني في جن قارا من ملا ما في ستي خيزة نمي ترباتا ميسدي بوخان اللالين زبانا درسان كاخان نمي كسد تكيرا زدتي هنا بنجوا نمو ترباتا ميزدي ديو كوزنجا فهاجر غرتي هجرا بهن غدانه 73 رجلا ارتي ترباتا مي في سده و11 امرأة اما زبرتو تا غدتك غدانه منهم سانو مراي
جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب اللي نسان كيس جراج جعفر بن أبي طالب اللي كيس جراج جعفر كان ويف دبته بيخ جنا سينان ساتك دبته متيسي فيه جعفر بن أبي طالب اللي نسان كيس جراج ولاحق بهم مسلم اليماني أما مسلمون بي يمن تقوزت ركب إسلام ما برو ولته روم يمن كنا سنت إسانيس والقبان قبن إسانيس غرتي مال دغيان جرا تقودي تو مكة رايا أچجيره چودغيان قرآن قرأ ودا فغوي قبن نبي مال دغي نبي مال جي نبي را مال دغي سجني نما غرتي نبي خنار كفدن يوني في مكة دينه جري قراتي نتنديسو جري برچو نتنديسو نبي ربي صلى الله عليه وسلم صاحبو نتنديسو اچا بيخنيتي جرا غرتي غاخونو هجرا درا ورا خرا غرتي غاخونو حبشا يايسن دغيني اسانو مرا قران هموم بيخن قرانا جني جر توكوس ياو رجرلا علمي دارا اسي منانا متانا مددويته منانا مددويته سلكي غيسان دفته تفنه bira yaane tabira deemnu tana kan isaan sanuu deebuu qaba warri hijiraa dura deeme sanuuqa quraana hammate qaadhage ammalee wan eenyututti mareegas hammuma sun wal karaa isanii warri yaman nama hamma san beeku yoo makka dheeyne isarraa qara'uu nutti hin dhiisanii habashaa dheeyne janii kan ummanni duruu habashaarraa karaa waan ni dhagale kara makkaa gale isaan karaa habashaadhaa yaa'uudha jiran oduun akka ammaa kanatti addunyaan shanacha tokko taate addunyaan akkanam tokko taate wanni amma dalagamuchitti achitti way dhageenire ammoo rabbiin nasiiba isaan tolche wala heeka bihim muslimul yamani muslimoonni yaman tokko isaan dhaqqaban وهم أبو موسى الأشعري وبنو عمه أبو موسى الأشعري دافي وبنو عمه المعنى دي الرنساتي وربني warra bani Musa al-Ash'ari jirachu warra Ash'ariyota jaanidi Yaman irra yaani rabbiin nasiiba isaan tolche hixaa isaanii bareeche jarri sunni galee quban qabanii mire jara san irraa yaana osoo janiiti jara dila yaa'u kanaan walitti hibjan akkasii safara guddaa ta'anii dhufan jechuudha. وكانت هذه الهجرة هجران الراتن تاتي في السنة السابعة من النبوة نبي مرة برا تربة فاخيزتات أكن جيمني في السنة الخامسة من النبوة يتنين بكزن برا شنب فاخيزتات نبي مرة إيغا أجتو إني دروب قدو بطوبر ما قبي بود جي قبته مره سنو مرة ديمو في برا تربة فادا جي خاني إيغا أجتو گنگره خونو أكسي يجو سنيفو غرتيغا سينان سريدا قل قلون هجران sahaabota tan lammaffaadhaatis waruma shanaffaadhaati jettaniin jechuudha. وكانت هذه الهجرة هجران تنتات في السنة الخامسة يتني جرة برشنا فاخيزتات من النبوة نبي مرة برشنا فاخيزتات يتني جرة أكسجا يرون دبين الناس جبات نبي صلى الله عليه وسلم warra dhufen walitti qabee halkan marii goosisee akkami habashaan jeeni wallaahi ummanni habashaa nama jaalata mootichi guyyuu maal barbaaddan je'ee nyaata zeeta achin nu erga wallaahi silaan mootichi sun numa islaamaa yeeti islaamu musaafaa feene jedhin najjaashin amma yeroo sun inni islaamu inni beeke khayrii irraa arkan tana toltutti himan odoo balloo keessa jirru garuu gaa warri magaalaa dhufate biitti islaamoyte nuun jedhanii nu fidan malee wahuma takka waan habashaa irraa himan hin qabnu jedhin jechuudha. Akkasitti duuba bar namoonni gariin nuti habashaa dhagguun fi jenne lola nuti habashaadhaa mijee mee taarika gurraachallee hin qabnu bifaan nu gurraachite maleedha egaa bara akkasii kalloon si addaatte gogaan si addaate yoonee fi seenaan tanteetillee gurraattii taate maqaa sun didedhu
nu yoo nefi gugurraachomnellee akka arabaa ta'uu baannellee seenaa gurraatti hin qabnu seenaa bareedduu tana awwaanuma nuti habashaa miti nuti habashaa miti namni joofiin na dhibee wayii nuti habashaa miti jan waan akkasiillee birraa dhiisa naannoo inni hollal suudaan hin deebisi akka istilaaha duratti ilaa soomaalii tana waliin gad habashuma jamti yeroo sanitti sanii fi isinitti hime hin diddatina seenaa gurraatti taate biyya islaamummaan duratti baqattee bar bakka dhaadachuu ni qabdu bar hoggu takka Itoophiyaa jechuu jibbina hoggu takka Habashaa jechuu jibbina akkas waa ubba jibbinuu fi tajaalannoos rabbi addaan nu barsiisu akkatti jaalannuuf akkatti jibbinullee nu beeksisu sadii fi isin hin jaawwadha akkasitti gaa itti himee mariisisanii gaarii dhennaan warri dandeessan baha asii rakkoon wajjinin ani ajajan qabu rabbiin kiyya nan ajanye silaaniin baha atillee nu wajji bahi janin ani ajajan natti hin kannamne gaafa ajajni na kannameen baha isin ammoo furmaata isaanii ilaali jecha rabbiin kiyya ajajan dabarsee jira waan taateef deemaa jeen jechuudha. Hamma kana keessa gaawlaal warri dhufe kun mi'aa quraanaa kana kagartee hamma habashaa jiran hin harkatin san halkanii guyyaa qara'aniiti waan saabaan isaan duratti quraanni lakkalakkaan bu'ame suuta bu'aa bar hamma bu'ee sana fazzatanii duruu fixatanii ahkaamaa fi waan haaraa isaan boodaatis hidhaatanii jarri halaal iimaana ilmiin tun bar nama jaalatetti warra nu dura dabre garii gaafataniiti mee ilmii tana hammam takka jaalattanuu himi jedheen ani ilmii tana hammin hin jaaladhu jedhe wallaahi waa xiqqoo wanni hedduu qalbii na cabsu ani ilmii guun dhaga'uma takka jedhe takka ittiin taphennaan gurruma lamaan kanaan dhaga'uu tana qalbii na cabsa jedhe maaliif jennaan silaa rifeensi guutuun akka gurraatiin na dhageeffata jedhe ni qisaasamte gurruma lamaan kana qofaa dhagaya ni qisaasamte jedha ذاك يعرف من ذاك نما ميا علمي لا بيخوف بيخا بيخا خام بيرت مو وانا مكانت بيجن تبا تدك ساني خوف لا فرا فدا فران كي باو جنيغا وان غرتي ديچي سباغا چكل فاتيخا مالاياني فاساو وان نمني بيرا دلگه كسي هر كر هاو رغوديغا اكازت غرتي و مبيرا فالالو sari sabiratti waan namuma dhandhamee beeka akkasitti isaan gaa ilmee san imaana san hidhatanii hammi habashaarraa hidhan rakkoo himannu jan hammuma wahayii galgalaa fi ganama buutu quraana sirra buu kanan dhageen hammuma fuula kan keeka guyyuu kanan laallu kana ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam hammuma agar hamma nu booda laata isan ijjeesan enneetuma yaan rakkoon teenya hammasuma malee yoo jiru waa takka rakkoon qabdu jedhin akkas akka agudaanaa jeeni laakiin gaalaal haadhihi ilmarra sa'aad arra taraarraa waardiyaa haayallaa waardiyaa warra gaafa asiin gara Soomaalidhaa ummanni keenya gayyaa eebbeeka gaa karaa makiinaarraa bu'anii laal gaara keessa sheekottii tana guseenaarraa waraabnu bir akkasin nu himan warra gaafa dargiidhaa gaafa duraa sun biyya tanarraa baqate san gaara keessan ka bula sheeka keenya Sheekh Adam Tuulaadhaa Rabbi rahmataa godhuu fi seenaa Sheekh Mahammad Amin Harroodhaa itti biyya tanaa baase himeeti namni hundi guune fi yaayanii deemuu dideetiin hafee je garuu warri sabsabaa dhaqee nuu himan je sheeticha tokko Harroodhaa Sheekh Mahammad Amin jeniini akka ajjeefamu murteessanii ammas as fidamee bakka namni harkutti inni jaarraa wajji jira haa ajjeefamuu jedhanii jechuun dhagee achumarra dhaabbatee isheen ka'ee dirree dhawaa dhaqee namatti erge jechuudha. Namatti erganii halkan baafnee je ganama miilaan dhangaggoo tana keessa miilaan oofanii je karroo tanarra kan gaafitti karaarran baane gaara keessan
qoree keessaan ba'a katiree kafetti ibsan waardiyaadhaan harka jechuudhaan warri qoree laal mul'uk goote kun tirree dhawaatti akkasitti dhufee jira huccuu irraa jijjiiranii karaa kanatti akkasitti dhufnee waa tokko dadhabbii baafachiifnee akkasitti namatti goonee isaa kana keessaan karaa jabuutiiti akkasii ergine alhamdulillah injeeje akkasii sheemaaxamiin karroo kaarraa ilmiinsaa addunyaa badhaafte kana lubbuu isaa baasuu keessatti akkasii sheenii keenya abbaan keenya sheenii sheekanii shee Adamtuu laa shoora guddaa taphatee jira. Akkasitti gaa tanana yaadachiiftee jechuu kiyya Qureeshiin karaa hiiteeti si gootee karaa dubbiin akka jabaadha akkaataan itti baan isaan akka ajaa'ibaatti baan jechuudha. Akkasii azaanaan ayyee azaanaa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول أيه أكست هجرة إرجع yeroo bahan Qureeshiin karaa hirte hiitee jirti yoon ibn Maslammee isaa dachaan hin beenu jetteeti akka jaba karaarraa maqanii jechuudha. Kanis Habashaan gamana karaa isaan hin kanaan bahanii amna guyyaa meeqaa deemanii asiin fagaatanii jechuudha. Akka nama karaa Iraaq deemu faallaa biyyatti deemanii tanaan deemanii barahaa keessa bulaa shirjanii karaa kaaniin akkasitti bakka waan itti walitti dhufanii bakka dooniidhaatti Habashaa dhaggalan jechuudha. Akkasitti mootichi guyyaa duraatis naamusaan biraa deeman firraanii gallajaniini yoo ta'e sanoo ji'eeni Najjaashiin ka yoo ta'e sanoo ji'eeni lakkiin teenyu janii rakkoo asirraanii himattanii wanni isin ga'ee ni jirti hin jirtu jeeni kitaabni seenaa hedduudha namoota tokko ijoollota Habashaadhaa kan yeroo isaan salaatanii fi kana qishnaatti godhu hanjamaatti godhu abbootii isaanii yaamee hidha je Najjaashiin akkamitti ummata Room dhaquu danda'u
Faares dhaquu danda'u. Yeroo sanitti mootota gurguddaa biyyoota itti baqatan biyyoota ollaa kan Xaaliyaan dhaquu danda'u jechuu bar. Kan Iiraan dhaquu danda'u mootummoota gurguddaa yeroo saniiti. Kan akkasii wajjiniin Habashaarra nuu jira jee nu milate. Sanitti hanjamaa gootanii jenitti. Ijoolleen takka yooniif isaanii qishnaa goota. Maaliif isaan qullaadha yaanii huccuun mataan isaanii banaadhaa kun hijaaba qabanii kalaas nama keessaa mul'atanii mire. Nama tokko kan jamaatti godhu ijoollee akka jabaa firraa eegan jee mootummaa sodaa warri biyya tanaa. Akkasigaa nam tokko kan isin miidhanii jira tokko nu miidhe jedhanii duraanis maqaadhaan bira deeman jechuu kabajaadhaan. Akkasigaa guunii fedha kan ammas marhaban bagan irraas dhuftan. Ce'ee akka quutti xiqqa bakka tolchee fi qubaddaa jeeni. Raashiina baasee fi gargaarsa baasee fi qubsise. Akkasigaas turan gaafidhame. بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد دخوله الشعب مالت أجج سابوتها أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى الحبشة هنتي خدن دي سياجين يا ممدد بيها في ملئ نبهن جتشو هايا أمر المسلمين كما ددو المهاجرين لقويس ثاني ميقرر نم ترباتا ميسدي غديراتي في دوبرتو دا خدتا كيجو مالله كبير ورد قرارا ولد فنين مسلموت يمن يجو في أي سنة كانت هذه الهجرة هجران برمي كفارات يناني السنة الخامسة التنين برشنا فارات جتنين يجو الخلاصة ما تقلد به بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم الشيب إذا نبي قرتي نبي صلى الله عليه وسلم ورساني واني سينم بوتا كندا بطالب سينن في السنة السابعة برا تربو فارا غيزتي أمر المسلمين مسلم توتا أجج بالهجرة إلى الحبشة خرا حبشة را قدان ردتي مرة ثانية مرة لما فاراتي في جئني والصحيح صحيحني تنججو بعدما اشتدت الأذى بالمسلمين صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية في السنة الخامسة جتني جير تنججو برا شرف فارا غيزة بودت هججيجو مالي بيجتك إني خاصة مرة جرامي وانا سنمر ديموف ترمدوا سنر جرافي فهاجر 73 رجلا نمت ديرا ترباتا ميسديه في وإحدى عشرة امرأة دبرتو تخدتك ولحق بهم مسلمو اليمن مسلمون اليمن إسانتي ركبيهجو أما قريشين لكما تيسون أما قربا أبلو تيسنا قريسة جر أبلو نقريسة جر أما دميته إيغا تربان ميغتان أبلو ميبا أبلو سلالا أبلو ديوتنا نقر نمني چتي زاني موجراري نمني الكمبي موارديا خايني غرا يمن halkan bulu takkan beeda nida akkara geesane akkasitti halkan bulu sani jira be halkan bulu san kagale abdi galti ka warra sani te ega galte fi akkasitti namni hundi faraqaadatti khairra mujrima laalanii laal karra gara Allah nyaannichi dhagaaf je karaarratti dhofatanii karaa guddaarraa maqaniiti yoo gaara keessallee deemaa dhufan jeni akkasii eegan isa wanni jinniidha jen jechuu booddee dhaban maka akkanuman nama irrefte manni garii eega cufame baruu walle zaa shan rabbana warri riibaa akka uuma jen walle zaa jaan rabbanan meelaala yeroo jeni wanni jen meeshaa namni silaa namni fudhatu utu fudhatanii manni duwwa mana cabsa hin jiru wanni takka namni akkanuman namni irrate amma gaa eegumsa jabeeysan hamma dubartiin gariin warri akka jaartii abii lahabtun osoo isin maal eeydanii namni guyyaa ettee halkan ka tulluu gubbabbaatee laa akkasit dhaggeeffattoota akkatti ummata karanaayyaa isaanii karaa kana laal mee boo ilaachi cufaa jedhan ammas deebi'anii mee boo ilaachi cufaa guyyaa tokkichi boodaa kotee mee karanaas itti laalaa jedhan tokkichi boodaa kotee hin jiran
Wuliga achi qorannoo eegalan eeysa jiranii. Warri magaalaa dhufe qa. Yaa ummata cabaa jira warri ammas kun jiddarraa guunee fi isaan doonii yaabbatan warri harkees oduun dhufte qa. Warri kun warri naggadaaf waa bituudhaaf habashaa jiru. Hoggu galan Allah abalufaa achi garre kaa kun ofiitti guutuun as jirti. Magaalaa keessatti jechuudha. Akkasi gaawulii teessoo atattamaa yaaman jechuudha. Marii atattamaa yaamanii marii guddoo gaggeessan. Marii gaggeessan kun darsii tana keessatti dhaggeeffadha. Addarso saamin wal shiroona barnoonni 88 Islaamu malikil habashati islaamaahu mooticha habashaadhaati. Laal haade jabeessan numa cita. إذا ارتدى بك البلوى ففكر في ألم نجرة فعسر بين يسرين إذا فرأيته تفتورا يرى كون جبات ألم نجرة لالا بلو لما يدون ركو لما جدون بلو نواز لالا ركو تويتو مالي بلو رتم باتو مفرادك كيسا نما يوري فاتو وننججو يرى كون جبات ألم نجرة لالا rakkoo lama jidduun balloon nu as laala. Rakkoo tuutu malee balloo dhattiin baatu meefirraa xiqqeessa namayyuu rifaatu. Isaan akka bijjira sunitti dubbii jabeessina jedhan seerri isaan guyyaa sun murteessan mooticha Habashaadhaas islaameesse. Akka dalaal wadanii fi qaddarallaa rabbii kana itti tanuma ammaa malee taboodaa hin beektu ati. Itti fayyisiin jennuuf ati tana gartaa mire rabbiin tana duuba harka jechuudha. Laakiin seerri isaan kaayan san siraa kani dachiin irraa sossootu karraa boochu. Ammoo kamta ijajtaddal hablu namni ba'aa qonqoloonii faa hidhan jiru. Kasi ijajtaddal hablu haada kana hidhaa jabeessaa goolte qa. Inqaxaa qaa umaja. Meeku duunfaa oole. Isaani jabeessan formaanni dhufe jechuudha. Mata duree maal ji'eetitti qabe Islaamu malikil Habasha. Lammaa limat Qureeshii yeroo beeyte bihijratil muslimiina musliimoonni godaanuu yeroo beeyte ilal Habashati karaa Habashaa godaanuu hoggu beeyte. أرسلوا رجلين نما لما يرجنج بهدايا قبوت غنني يجي ملال ثلاثة رقنا كنا مقول لما علمت قريش يرود بيته وبت بهجرة المسلمين إلى الحبشة مسلمون حبشة دقودانو يرو بيته أرسلوا رجلين نما لما يرجنج بهدايا هدياتك أو بداسا تكاو قبوت قدوم فني طلبا منه إسرى بربادو في ججا أن يرد من هاجر من المسلمين أن يرد قبيك دجازو من هاجر نما يسبق تسنج من المسلمين مسلم دو تجق أجبك تسن أكا دجازو في ججا اتغنني يجي Gatta'aniiti kaabaa bira walitti dhufanii wal zigaalanii odootuma isin gurbaa kana harkarra qaqqabdanii odootuma isin maal nuun je'anii Abii Xaalib kanaaf zigaal gootanii kunoo qaanqeen isaa Yaman seente jedhan oduun gaalaal dhuftu warra ashaariyyootaa jeniiti. Warri tokko guutuun gosti takka guutuun islaamoyitee jechaadhaa dhaga'an mudhumaachata. Qureeshi. Mootichi Habashaadhaa akkanatti isaan fuudhee daaddee godhee ol deddeemaan jiran mudhumaachata. Awaa afaan isaa akkasiin mi'aawaa mi'uma jiran. Quraana kana baananii bar. Awanni dubbatu akkasiin mi'aawaa mi bar siiri nama godha. Bar nama falaa. Kanni takka bira beemo. Aboo kanni takka bira beemo erguliif hin beeku woo jedhana. Uma jiran. Namichi as taa'ee birachitti habaqaalu jira. Aboo tokkotti makkaa kana keessaa dhufee isin guruu baate. Duruu barfee farrisanii.
farrisan malee farrin dhalatu jedhani takkitti hubadha. Aboo isin osuma isin zigaal gootan yoo takka takkatti dhufee laalanni biyya tana qeebalee abbaatti ta'uu baate ni agartanuma jalaa warri qabu laafun. Halkan guyyaa hammam rakkoo hanga abu bilbila lakkini je gaafa umayyaan akkasin na gubusan ibidda inni naan guburra ahaduu kiyyaarra guba jeebar. Jechaan an je'uun sanirra guba je. Hamma amma musliimoonni kana rakkatu kanarra isaan hirriban qabu laal jaarse. Abu Jaalii fi Abu Laab ka Abu Lamaan wanni hirriban jiru umayyaajii walii ta'e. Akkana reef kasaanii bachee harkan laal dhumiinsa isaanii tanaa beeki. Akkasitti timira waan qaba wali guuranii gargaarsa akkana namarraa guuranii qabo. Dahaba waan isaan bira jiru ni guuranii. Aboo namticha maallaqa kannaadhaaf negee aan dhaqa nuu deebisi jaadhaan jedhika. Bargaa namni akkaan guyyaa sun arjoome Abu Jaalii. Yoo arra qaatunummaan furmaata fiddeeqa. Dhagaa dahabaa ka gurguratanii ilaal manaa qaban kanaa jira kanii ilmoodhaaf ol kaayan. Kana hunda hiik wanni arrarraa achi kaayyannu maaltu hafee mijanii qabo. Yoo shanshala ta'an hiinee nuti isaan dachaasuu baanne jedhanii akkasiggaa hadiyyaa qopheessanii timira biyya sanii qopheessanii dahaba biyya sunii qopheessanii waan biyya shaamii dhufe ammas huccuu hariiraa. Aboo namni yoo jaartiidhatti illee waa kanne malee jaartiin inni loltiin hariira kana faan mugguu jaartiidhaaf kanne waan inni Najaashin fi ministeeronni gurguddaan ka'a. Hariira kanaas jenii hariira gurguddoo kana fuudhanii kan waan ka'abaa qopheessan hunda qabo. Huccuulee hariiraa tallaal habashaan takkaatu waan akkasiin argin ka'a. Geessiif tanas haadha manaatiif haa kannani. Ulii mana keessa guqamne isinu nama tana si ergemo itti kanne uma itti uliidha. Jaanii akkasii qopheessanii nama immoo nama kan dubbii beeku. Xabaqaa nama laal. Nama laalaasaa akkasii gallaal hatajii irra deebine qabo. Akka waan waraqaa irraa qara'u. Nama faxina laalaa jedhanii akkasiin nama akkaan faxina barbaadanii Amri ibnu Aasii fi Ammaaraa ibnu Waliid ilma Waliid bin Mughiira. Ergan jechuun Amri ibnu Aasii fi Ammaaraa ibnu Waliid ijoollee faxina bergaa warra Makka keessa warra walaloo baasu laal. Warra shi'irii baasu. Waan amma teenyu tanarraa walaloo baasennaan ammoo nashiidiyaa baasan laal. Nama amansiisu aduun guyyaa tun galgala yoo jedhi halkan yoo jedhis suma amansiisan. Halkan kun guyyaa yoo jedhis numa amansiisan. Akkasin nama faxina laalaa jedhanii isaan godhanii nama jala godhanii ergan jechuudha. Akkasi gaa dhufanii yeroo dhufan kitaabni seenaa waan ajaa'ibaa hima gaa. Waan ajaa'ibaa hima. Dhufanii qubatanii ergaa Najaashiidhaan nu ergaa jedhanii dura warra kaabinee warra jalaa kana laalanii akkasi gaa haaja isinirraa qabna jedhanii itti gaafatamaa gandaatiif bulchaa qabaleedhaatiif jira mire kanneen kana yaamanii akkasitti waan biraa osoo hin dubbisin akkasitti bulchoota keenyaan nu erge badhaasa jedhanii maallaqaas fidanii qabo timira kanaas hodha ay aboo maaliif darartan jechaa osoo dubbii takka ittiin dubbatin akkasitti immaas waan dubartootaa fi haadha manaatiifis kun olaal kun hin ta'uu fi alla takkaa jaartitti waan akkanaan kaayyanne ka jiru hodho jedhanii akkasitti kannanii fi haajaa takka qabna ammas guddaadhaaf nu yaama osoo jedhanii namoota isaa gadii kanaan wal harkanii teessoo godhan jedhu. Akkasii yeroo teessoo godhanii afaan ija booyaatiin itti himanii nuti Makka keessa tokkummaa qabna afooshaa takka qabna nama tokko damiina godhannee jala yaana wanni araba ta'e nu jala yaati mana Ibraahim jaareen nu keessa jira hajjiidhaaf nu bira dhufanii sammuucaan tokko kanummaan nuti beenu nu keessaa ka'ee nu faalleesse guutuun keessan karaarra jirtan jee abboottiin teessan karaarra jirtan jee waan nuti barakaa ittiin barbaannu ta sababa siidhaatiin nu roobu waan kana hunda karaarra jiru jee inumaatu awliyaan keenya sunillee nu dallane rooballee dhabnee laa
jaarsaa fi jaartii adda baase abbaa fi ilmoo adda baase jaa kaaboo jirri kaabinoonni jalaa kun nuti ollaadha walitti nama san qabattanii isin nama san teessiftanii isin keessa jiraa akkasi kunoo ammallee gaawaa xiqquma kanneen malee laal wanni jirus qaceello jira boruus gaa kan isin diiguu deemu yoo nu baqate kaa nuti ollaadha akkanumatti isinii dachaafna akkam yennaan gaa akkasii wal mari'atanii isin nurraa gebbaa jettee qabu kaabinoonni jalaa isaan gebbaaftee akkami haa deebi'anii namni aboo hariirri tokkicha hundi giyaa janka hariira tokkicha kana wanni geewni jira haa dachaasu jedhanii wal mari'atan maal nu godhan nuti namni warra isaaniitiin tolin ka gosa isaaniitiin tolin maal nu godhan akkasi gaa'ee fi wanni isaan guyyaa san mariisisan marii irratti guutuu walii galan je afaan nyaate qaanfatee mire keessaas kaayan manattis ergadee fi akkasi gaa najjaashii dubbisanii osoo jara yaamin itti haasaawan jedha akkasi gaa ayyu almalik yaadaanyaa keenya kabajamoo bulchaa keenya wanni jiru meemma namni warra isaaniitiin tolin nuuf tolaaye nuti olla yoo neefi nutiin kunis arra nama ummata san diiguu deemu kan nuti qubsiifnu taate boru isaanis nama nu diiguu deemu ni qubsiisanii nuti ollaa nagaa wajji jirra nuufi qureeshii wal keessa dalaganna daldala kun onurraa bitanii asii shaam dhaquu hin dandeenyu shaamii bitaniiti waan san fidanii asii gurguranii qamadii teenyaa fi waan ni keenya xaafii teenya nutis waan asii biitti teenya oomishtu nurraa fuudhanii tasilaa asirra kishaa akka kun makka dheetee gurguramtu akka shaam dheetu godhanii biyyoolaatiin wal dhabuu hin dandeenyu akkanaa wajjiniin ummanni kun badhaasallee fidanii haa sila harka qullaa'uun hin jedhanii haqa godhatanii akkanaa wajjiniin waan isaan fidan fardi deemuu hin danda'u gaangeen deemuu hin dandeessu ummata haala haa kan nu jedhin akkasimme akkanaa mi dura dubbii dhaggeeffanna tasgabbaa waa jeenje mootummaa rabbiin namaa kan na hubadhaa jeenje najjaashin aangoo rabbiin namaa kan na jeenje tanan jiina dubbii abbaarraa barraa ture isaan naffidaa jeenje akkasi fidanii jara ala kanatti itti haasawanii kan ministeeronni ja'a bar kitaabni seenaa sirreeffachiisaa bar itti haasawaniiti laal waa takka nan bisin ala walis finne sababa isaatiin jaadhaan namni tuyeen jiru jedhee afaan keessi jeeqaa kaabineen nyaatte tu wayin seema taga jallotti quufte tu nga ni jira jedhin kanuti jeefnee jira nutu jeesee maaltu singee jedhin silaanni demmeessuu baate ni jeeftanii isin hin jeefnu kaasilaa namni dhume numa jaalaalisen lubbuun namaa baate qabeenyi badi namni wal dubbisuun jiru malee nutu jeese maaltu singee jedhanii afaan kakkeessee kaa warrummaa nyaate kun wanneen mustashaaroonni kaa najjaashidha jalatti fidanii eefeefis wal mari'atan tokkochitaa hoggaa isaan irraa ba'an harka baasaatu takka yaadan irraa fuudha dubbiin isaan jaan sirriidha hogguu kada jee kunaatti qabnu jedhanii akkasitti waan najjaashin ta'in guututti akkasii walii galan akkanan najjaashin bar dubbiin akkanan siin galtu hogguun eefee akka waan keessa jirtuutti dubbii baruu qabdaa beek hoggaan eefee akkanan najjaashin ni didee jedhan dubbii qabsoo waan nabiin sallallahu alaihi wasallami obboleessa keessan asahamaadha dachii muslimni irratti hin jirretti du'e salaatul ghaayibaa salaannu janaazaa hogguun eefee inni jeesan ka waan inni je'eef san bira irraan tana qabsoosaa biyya beeki seenaa tana keessaa namninis yeroo sobaan namni namarra ijaarame seenaan tante akkanumatti yoo neefi haqarra duute seenaan bareedduu akkanuma sirraatti akkasi quba qaban naaf gorsa isinii gorsa kabiraa ka dhaggeeffatuuf gorsa itti ijaaramanii dhaqanii aboogaa jarri ol kaanii alaala lafa aakhira qabri yaasan qabo aboogaa jarri kaabinoota warri waa fudhate kun ka mee nuti wayii dila kana quba qabnaa mee nu dhiisi ka uma jaanje nuti dila kana quba qabnaa duuba nuti nama nagiyaa seenee bar osoo jarii kabgun rabbahan jarri alaala fixate booda fixattanii afaraqtum gunni jiyan nan mee takkasi dura janka maaliif bulchaa fi tokko kaayisa boodaan dhufanii dubbachuun nama dhibaame
yaada bartiyoo duruma dubbatte malee boodarra na faalleessitaa siin jaa. Mee isin mataadha waliin nuu qabdanii kabajamo taraa takka yaadee jedhiin ka. Habee dubbadhu jiran. Aboo kunis ibidduma tofaqa. Kunis ibidduma tofaqa. Haa yaa'anii. Haa nurraa galanii irra walii galanii. Fixattanii deemaa yaamaa jira jeen. Achirra goote qaate inni hiyyaamina. Jarrinis warri dhufe kun amri ibnu asfaan maal dhaammatan? Akkanaa seesine jarri siirii qaba. Nama laaffisa jechi isaanii dhagaallee akkanuma baysaa. Laal wanni irra nuu daleeydan. Kottaa mee jedhiituma waraanni dhaqeetuma boolisni kottaa gebbaa. Maali kottaa. Waan numan naqu nu wajji deemtaniituma dooni naqu malee yoo dubbiftan isin hunda garagalchaa jirri. Wanni irra nuu daleeydan tanan jennere hogguun ifin Najjaashiin deemaa yaamaa jee. Heyyaamanni ajeen Najjaashiin achi ol keeti dhaaba. Hin jiru wanni akkasii. Ani bar kaniin gurguramee jiru rabbiin gurgurama gabrummaarra na baasee aangoo tanarra na kaa'e. Akkaataa Najjaashiin itti gurgurame san guyyaa biraatiin isin himaa beeki. Seenaa dheertuu ajaa'ibaa takka qaba. Angalatuma rabbii kiyyaa saniif jecha nama na filatee addunyaa tana guutuurraa isa jala dheessina naan jeena jala dheessi. Kaniin jecha isaanii hin dhageenya. Abadan. Musliimoonni hoo maaliif jiran gamma amma bara waan ni jirra. Mana marii Najjaashii fa'aa jirraa biras. Achi jirraame takka achi dhahee nama gandaa Jaafar fa'aa bira. Isaanis dhageen dubbii. Dubbii dhageenii koon salaata jira. Koon sujuuda jira. Koon rabbi kadhachuu jira. Lubbuun asii galte koon quraana qareetta wassula seena. Jaafar ogguma takka marii as fidee akkam taane yoo nu yaaman isaanis marii asirra jiran. Yeroodha nu yaaman yaanni gariin nuti ofiisaa wal lola akkana inneetumaa dubbannu amantii teenya tana guututti hin dubbannu. Jaafar abadan guyyaan amantii dhoofnu har'a jira. Abadan amantii tanaan rabbi nu baasa malee dhugaan rabbi nu baasa malee waan biraatiin nu baasu. Akkasitti ka dubbatu eenyu Jaafar bakka kaayyatan jechuudha. Akkasitti Jaafar ka dubbatu dhaqanii fidanii akkasi shirqoodhanii kaayanii. Laal jee warra Qureeshidhaa warri dhufe kun gariin saaba laaleeti jaanje. Hidhamtanii galuu teessanii. Duruu buratanii beeyte qodachi ta'a. Akkasi gatta'anii Najjaashiin ka'a. Mee namni isinirraa dubbatu nama tokko kan nadhaannaan bakkuma takkaa isa kan nanne jedhii Jaafar kannatan. Akkasi gaa Jaafar duratti as bee nama dhiftii bira qofalchiisa. Akkasitti gaa dhaabbate moggaan efe dhaabbate itti hime maaltu maa ja'a bikum ummanni kun ilmaan adiirran keetiiti ilmaan obboleeyyan keessaniiti. Addaan nu facaaftan jen afooshaa teenya diidden jen tokkummaa keenya facaaftan jen waliin nu fixxan jen wal nu jibbisiiftan isiniin jen waan nuti gabbarrullee waan nuti tawassula ittiin seennullee nu dhorkitan jen waan isin fideemi jennaan ayyoo almalik kunnaa fi jaahiliyyatin jaahilummaa keessa turre jabaa keenya allaafarraa nyaachaa turre wallaala keessa baktii nyaachaa turre. Ijoollee dubaraa maaliif nu dhalattee jirtu osoo isiin otoo abbaa jettu awwaalaa turre. Miskiinummaadhaa fi waa dhabatanaan nuuf fidennee ijoollee dhiiraatti illee gataa turre. Odooniif akkana jirruuti. Namni nuti dhaloota isaa beeknu kashanyii isaan shakkine nu keessaa ergame quraanaan nu dhufe wallaala sun nurraa fuudhee waqtiin nyaatinaan nuun jiyee walin jibbinaan nuun jiyee walin lolinaan nuun jiyee rabbii tokkicha gabbaraan nuun jiyee islaamummaa bareedduu nu barsiise. Obboleeyyan keenya lammiin teenya tun ka isaan kun irraa tokko ka nuti isaan hin tuqin ka nuti dhiibbaa takka isaan irra hin fidin
gocha adda addaa nurratti dalaganii nama nurraa amane kaan dhagaa qomarra kaayanii kaan ibidda itti qabanii dubartii garaa laafaniif qaama saalaatiin waraananii afaaniin irraa baasanii gocha hamaan nurra geessanii guyyaadhaan aduun nu dukkanooyte akkasin nabiyyichi keenya marii nurra fidee akka taatan rabbiin dachii tanarra mootii tokko file mootii haqaati qaramni sabiilatti zallamafne najjaashii jee mootota addunyaa irra jirurraa si filanne yaa najjaashii jee namoota addunyaa irra jiru hundarraa si filanne akkasii sibiila nu erge nu dachaaftus nu dhiiftus hammanuma qabna jeen nuti yeroo kana duuba isaan itti guuhan hoggaaneef itti guuhan booda Amri ibn Asfan taraa takka harka baasanii yaa najjaashi baruu manni kun Iisaallee arrabsanii jeniin ammas carrumatti barbaadan inni Iisaadhatti amanee jira mire hay Iisaadhaan maal jaan jeen Iisaadhaan bar gabra jeniini jee Abdullahi wa Rasuuluhu sun baananii bar gabricha rabbiitii san Allah sun irraa dhiisaniiti bar Iisaan bilisaami gabra jeniini achiga warri nyaate kun hundi iyya gabra jeni yennan dhaabba mata qoluna fi isa dhaawwan jettan naa himaa jiru isa mo nuti wanni jennu innahu abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam albattul attaahira jeen jechuudha nuti gabricha rabbiiti yennan ergamaa rabbiiti yennan akka yahudaan ilma diqaalaa deemnetti diqaalaadhan jennuun ruuhee rabbiin maryamaadhaa kanne takka maryamaa xahartitti maryamaa qulqulluu jeniitti hima wallaahi jeen akka kitaaba keenya keessa jirurra filaa ol fuudheeti quba filaadhaa luqqisee filaan kun wayii wal bira dabraare hundi wal qixaami akkana kuna wal qixa akkuma Tooraat akkuma Injiil keessa jiru kana jeen jechuudha achiigaa duuba isaan akkana isaan ilma rabbiiti beenaa jedhanii gooharra gatta'ani ngooyina akkanumaa jeen waraqaa takkallee nu kannan jedhanii waraqaatti hin kannine maduro barjarri dadhabbii hin baafanne waraqaa takkallee nu kanna jedhanii mee waraqaan akkam jetti irraan sinfoonire bismillahirrahmanirrahiim من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة السلام على من اتبع الهدى يا نجاشي أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين أنا إرجع ربي دي يا نجاشي إسلاماوي يوني في إسلاماوي تنهجي باتا ربي سواب الله بكلام السيغة خطابة درتي أمانته في خطابة أما دتي زمانته جنان نجاشين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله جمّچون أبر أشهد فأزلمت الدنيا فرق أمان مال جرقان الدوران دكرويت جنان نفاز أبني والبرتا mootichi islaamummaa isaa mul'ise jarri mataa qaqqaban akkasitti qaatanii deemaa jeenje hoccoo isaaniitii isinii dewaadha hojen takka isinitti hin kannu deemaa galaa jeenje faaban najjaashiyyu najjaashiin ni dide tasliima umisaan kannuu ni dide baadaan akhbarahu jaafar ibnu abii xaalibin eega jaafar ibnu abii xaalib odeeyse boodeeysatti بحقيقة الدين الإسلامي حقيقة أمنتي إسلاما إيغته مبودا وقرأ عليه أول سورة مريم إيغا سورة مريم الرقري بودا مي قرآن ساسو ندقيز سجيني سبب مسانينو جرد دران قرآن مكدقيو دي دلن
الرغن وبكتنا ربين فنيا ورادت إسان دقيسي فرجع في خائبين أكست هونغا تاني ديبيان وأسلم النجاشي اللين إسلاماوي ومن معه والرسا وججر اللين إسلاماوان من القسيسين والرهبان والركين صوتاتي في ربي قبرتون نساني اللي وجه إسلاماوي قرين فذلك في ذلك الوقت يروسا في ذلك الوقت يروسا خيزتي السنة السابعة من النبوة برا تربا خيس جاغا إنني درانو دبن بر برمشان فاداتي فانزل الله في حقهم وإيساني خيس الرب بوسي ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا ورغرت أمن خنا جالت شت خرر ياتوني غرتا الذين قالوا إنا نصارى ور النصارى دا خيست أمن نجوسنتو مشرك قريش دا خته سما إسني واقته تيس دابا دابتا إسني واقته بيا إسم باز خنر إسانتو ور أمن الرجالتا ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأن كان صوتك بنيف جتشا وأن ربي قبرتوتك بنيف جتشا إسانيتو إر ربي صوتا إسانيتو قرتي إر مؤمن جالتا وأنهم لا يستكبرون يرو حقا دقيان اللي جربك تخن الراوى دقيان ينجاني متى أولين كبني إفتولو نسانتين دقيامتو وجه سلا نمني بداها وربك تخن جلا يانا ثم مات النجاشي أجبود نجاشي اللي ندوه فصلى عليه الرسول رسول الله الرن صلاة لما أعلمه جبريل وقاني في جبريل مي بوفاته دوسا أردو أنا مقدا فيسبوك في ميديا لي حواساتهما أمو دو أغرتي نجاشي دا ملك جبريل مي رضي الله عنه ورحمه الله ربي جنتها غنوف وهذا أصل صلاة الجنازة على الغائب صلاة الغائبين جنازة غنلين نما بلنجر الرت صلاة جنازة صلاة غافز باتج أچه بودگا أما نجاشين دوئے چوما ہمیں ملے گجاسن دوئے چوڑا میں بیخی ایگے اسان تچام بودا وائے دوساتے فی وائے اکادا اتی قبرم ما جلا انگون اتی بہے ربین موتم ما سن ایسا خنار کقائے گویا رب درسی رب فی دوراتے ہیں انشاءاللہ ماذا فعلت قريش لما علمت بهجرة المسلمين إلى الحبشة مسلمون حبشة رغدانو رغينيام قريش مال دليتي أرسلوا رجلين بهدايا هدية بورانين نما إرغانكا أسلمهم النجاش نسان نغني دوبا هل أسلم النجاش إسلام آيه ماذا نزل في حق إموائي ساني غيزا مال تبوي ولا تجدن يجوب بوي هل عشان النجاش يباد ذلك أجيبوت يدو جراته لا يدون جران نيجو هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الغائب قبل ذلك نجاش دورت غائب صلاة نبي الخلاصة أرسلت قريش الرجلين نملا ما يرقيته خرا نجاشي دا إنني بين موني سديات لني إسلام عمله ثم مات النجاشي يجبو دا نجاشي ندوه فصلى عليه الرسول إرقام ربي إرن صلاة صلى الله عليه وسلم صلاة الجلات إن شاء الله نجاشين أكملتي سينان سامالي في مال ترتة أكملتي عنقو سنركته دوسات اندرت ورقان إني رسول آخا تبيهو نجرتي واني إني نمني إني نخار رسول أفقود هو نجرا إن شاء الله سريفي خمبغنا فقاتو درسي رفاجر ترتي درسا ننجل قمنيتي أچي بودا واي ما كبير رخاين تيزن مالي في مال تچي خيزت دلغمي في akkasuma ammaas akkamitti maaqabiin sun irraa buqqaate itti dachaana ilaa guyyaa sanitti shahaadaanuu godhi kalaamarraa booda onnee gannuu naqee haqiiqaa tooyidaa jennee dhaammanna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.